akan menerbangkan Anda menuju Soekarno-Hatta, Jakarta dengan nomor penerbangan 925. Mohon periksa kembali boarding pass Anda untuk memastikan Anda dalam penerbangan dengan There's several expensive mobility for a ferry flight to Soekarno-Hatta, Jakarta on flight number IU-925EJ. Saat ini dengan sarana perahu karet untuk digunakan dalam keadaan darurat di air. Pada saat dibutuhkan awak kabin, kami akan memberikan petunjuk cara pemakaian. This aircraft is equipped with service for emergency use only. The flight attendant will try to use it to require dijaga. Pencuk pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available in the service for emergency use only. Jangan mudah dikalungkan baju pelampung melalui kepala. Kencingkan dan eratkan melingkari pinggangnya. Please keep checking overhead securities for complete on your wings. Baju pelampung minimalkan sesuatu keluar pintu darurat bagi perempuan yang keluar baju dalam darurat agar sayap pelampung agar dikembangkan semasa berada di atas sayap. Untuk menerbangkan baju pelampung tarik secara sejauh-jauhnya. Jika baju pelampung tidak dapat berkembang dengan sempurna, tiup kebakaran. Apabila berjalan jika baterai terendam di air. The life jackets all be completed with emergency exit doors. For passengers, including the emergency exit windows, including jacket once you are on the wings. Gently your jacket will turn sharply on the right side, so the jacket will see blade low in the door chair. The language compartment is remote or separate. Karena mengacu informasi keselamatan terdapat di dalam kategori kepada dan kami boleh membaca di pesawat sebelum pesawat ini berkandas. Bila dibutuhkan bantuan, silakan hubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian dan selamat menikmati penerbangan ini. This is the information code of this program is available to your single game feelings right building before taking out. If there is anything that we can do to make this one more to the users, you don't need to understand. Thank you for your attention and wish you very pleasant flight. Terima tambah. Flight landing station.
pekerja terjatuh. Dan sebelum berangkat pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan kabin Anda, tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama seperanjat. And as broadcast, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta in Tangerang. Please remain seated, fasten your seatbelt until the aircraft has come to complete stop and also signal sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin so it helps me fall out. And before disembarking, please check your personal luggage so there's nothing is left behind. We'd like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Seperanjat. Dan mohon perhatian untuk seluruh tamu transit yang akan melanjutkan penerbangan. Pada kami persilakan untuk turun ke gedung terminal untuk serta seluruh barang-barang bawaan kabin Anda. Terima kasih. Attention all present passengers, please proceed and proceed launch with your personal luggage. Kepada tamu kami untuk tetap duduk sampai pesawat ini parkir dengan sempurna dan membuat Anda kenakan sabuk pengaman telah diperhatikan. Terima kasih. Berarti terminal berapa ya? Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini untuk menggerakkan tali-talinya melepaskan tiangan kedudukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. Change pull the strap buttons and the seatbelt lock the belakang. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbang itu, kami akan untuk kembali ke tempat duduk sebelum Anda kenakan sabuk pengaman berjalan dan pemesan diselesaikan oleh awak kabin. According to the civil aviation and regulation, please raise your seat and fasten the seatbelt. Reverse and also is or extension point to sebagai masing advance. Apabila tadi kami berterus jalan tiba-tiba masker akan keluar dari tabel di atas Anda sehingga terjangkau. Lepaskan masker pelindung Anda terlebih dahulu sebelum akan maskernya. Tarik masker kerana pasang menutupi mulut dan hidung. Hendak karetnya di kepala dan untuk mengencangkan tarik ujung masker dan bermasalah seperti biasa. Problem pada terus memiliki maskernya terlebih dahulu menolong Anda. Hingga sebelas kembali transaction closing events will throw automatically from the mobile. Please remove your rocket and desk before seeing your skimmers. Pull the last switch and place it away and send out. Please release the strap over and attach it quickly on the strap. Prevent count and break only those skimmer minimally flip the rest normal. If we're still ada sebelas first day help you to purchase section. Pesawat terbang 320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat kabin bagian depan, 4 jendela darurat kabin bagian tengah, 2 pintu darurat kabin bagian belakang. Terbasih 320 schematic purchase sections, 2 doors in cabin cabin, 4 windows in the cabin, 2 doors in the cabin. Perhatian sejarah jalan keluar yang paling dekat dengan Anda, pintu keluar terdekat